Borsing Bay Assam CM Dr. Sarmari Dengpen appointment letter kipi Sokpia Chili Kaparilong Japan Rat Thur Pakpen Langroi Langkiteng Asai Kedeng Long Riarlo Long Kripo District along Red District Kapangda Biruta gelang je phan ke chong hong ding bang pabang pidon phan setamini lihin pen kardom ba jirik lo kardom nilmen sami juli baby nona jik tha birutang ton pen Borsing Bay komatlo lake nangle nili chot kalisi asam angkang piara ratum ta chini lo athema alang le home guard claim bang phuchot setame ke thedung asai ke claim thega bang phulo athema alang li isi ke ongdung mate crore krehinia drugs ke nep dun pen ami thanga sai arpu ingthir jurbansi cheklem bompu sarkara thengnu chepaklang ponlo Bangsojo Home Guard claim bang Borsing Bay phan DGP Assam pen lak isi KAC pen lak isi la pen Assam Deputy Speaker Dr. Numol Momina hin pen setami suri ke batang ka pi ponlo la pen an parta be asang ho phan alang le ahok pet la pen ingthir jur pen ami thanga sai mo ka cheklem pon thega puthak pini Assam Secretariat Janata Bhavan Dispura long Assam Police Constable ke pekpon angthep appointment letter ki piamai padupon Labangso ahut Home Guard Borsing Bay phan alang tangka pathe the pin pen sai ka cheklem pon thega jo Home Guard pen Assam Police Constable along an ponlo Bangso ang thega bangki pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarmari Dengpen si appointment letter pipa jirbanlo Bangso mayalong alohi sarpo man pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ka chetong mayalong Director General of Police Bhaskar Jyoti Mahanta IPS KAC CM Tuliram Ronghang chetong ron News Report, Karbing Hong Live. Rongkhang constituency ka parlopon han lokroga hawaralong irrigation alang teng do seta rara phan thanga le ki pithek thedera jok han lokroga rara tum thurpaksi langroi langka cheteng ponthu non vosi ka chiklo ki juji dok dog por hot anta arve ka wedera jok rara tum langroi langjeng alang phan chiki damsi sok achili kirik ja phanta matha pon dilo Bonta ke ong dung habara long abangke langroi langjeng alongta lang ke kreng era jo aningkan bang sai ka chuti kiara ratuma bang kamatha kisung dolo bang sopen ka bajok ponje phanpura irrigation asai ka mahin pen along alangroi tengponsi rara hi dialong an lang ka pali dam ja phan klengpondo bonta han lokro along ke do irrigation alang teng abangke amu ke bang wechot kalisi irrigation na chukamara tumta komentu pen neta sai ka chiklem dam theklong lisi raratum sai jokje sokpia chili kiri longja phanura sai ka chuti ki araratum thurpaksi langroi ke teng sai klempon Kadang karbeng lak lang radon to mon system kadang pilo linon video lage rongkhang kon pensier lo han pro hawar long sula mili pindak non karja badem lake irrigation sai kam nik kan lang ke teng langroi long lang ke teng hadin Nali tung pang nanam napet lang pun lah, cuma mana tu, anai tung tek pun lama. Pini dak arong arah tung trupak pen pini saya kecik lang roy keteng, tapi sana saya keteng pun tu. Tapi je silang tum nanti dah masuk saya keteng pun aku mah. Dia lah pusat tu non sok, pergi klaim aku. Saya kecik kira arah tu. Lang kali pen jauh kisung hektik lah pusat tu non. Dak hawar long man lo, lepas lah pusat tak kasih lah pusat apa hujan. Irrigation saya kamu tum pendak saya itu kira teman dia ke awal saya dan lang kedua bagi PG apa lang itu tum si lang eteng kondu bang sistem lang itu bang so lang eteng bon si lang kon tamai medet kana joksi pini rata tum thuta kan sila bang so saya cek lang kon aku athinon ke sopi ke klema porlo lapen
chili sok chili sami kapari por bon sami saya cuklem ara dona tum non ibang su aporti de hut sami bina tum ge sok chili kapari long le pen aki du ki song konflikt tan ke pang de na bangso ahud sai ka chutiki ara tum pen nang ka pachini du na tengke nili tum hang lo kroga ha bara longke phan pharo ke sai ka chutiki pensi ningkan arjon ke choi la se apora teng pensi chili rig dum long nang ji la so jok si pini nili tum chingrum pet pensi la so sai klempon lu si ninje pon subject ke education so ta langli der pasi nason ke man lo pasi education so seklem kuisi la sirat to pasi non lang teng nang ko lo lang kala tum nu bang so lang teng ku pi pharma na phang si teng wan la so ti tem lo chili de chwa nang lang arbita jaw eder la si lang teng na kana so la si lang rap singrum si teng nang lima pachini kin elemen de singrum ha Hanlokro Cooperative Land Society akong chumbang Mohan Pator Lapen Hamran District Minority Board Chairman Harsing Tisopen Danglok pinangan ke thegeding atumta pini chetongdo Abang itu rai rong cat bagdo solang roy aku sapi itu ketiok bangsa itu kita langsung akha kita pilih kanon musik eksploran dan dancang lo ini ketua baik ketika dia akan aku sungguh la solang roy alang teng lang kawi penajok menit itu saya cukup itu lancingan persen kali sudah saya cukup kada la yer long pensi kebereng i la penajok itu la non kerja bom juga konsil akan terjadi itu macam pilihan rohan kerja la MPS kerja penajok itu usia kalau sampai dikap itu ke agak break warsai ke itu long lung saja lo sai ke titik hanya kalau nama itu solang Dongkam mukam pen Wiki Bay Karbiang Long Life Corona ke so phai ki jumji kalesi kedam tang hithi ruyang bong kangdang pontu bomajok ok pran nasai campaign asa marlu longkre pho district along red district pakthek ponlo la soang bong Karbiang Long la pen west Karbiang Long district aphan nonamat ke red district ka parlopon avelang COVID-19 ke so avur kangdang pontu pen longkre pho district aphan red district posi pakthek ponlo Karbiang Long life birta ke la anutina phan isi kapachini birta la puson henlo Assam sarkar pen non hedjong kapang thekpon red district aphai longkre pho dim pang thekpon tanglo longkre pho district ang bong pen long pharo hinira long inkoya bai kang aphan hotspot ka parlopona birta klangpon lo red district kapang thekpona district lake Morigaon arlo Nili lapen Gurgaon along COVID hotspot pusi pangthek ponlo lasomsi Morigaon Ghunusa pen Sanaka dimalongta COVID hotspot pusi pangthek pon thulo Golaghat district aphanabangke red district pusi pangthek ponlo lapen Golaghat town pen Bokaghat town apai kang aphanabangke COVID hotspot pusi pangthek ponlo adon thudo thulang lake Sonitpur district aphan kapang thek pon thu lake red district pusi pangthek ponlo Sonitpur akimi adabari saabiri aphan kapang thek pon lake COVID hotspot pusi pangthek ponlo Biswanath district alongta red district pusi pangthek pon thulo lasonsi Karbiang Long life pen red district kapang thek pona birta lapuson henlo Lakhimpur Jorhat Tinsukia Gwalpara Dima Hasau Baksa Sivasagar Dhemaji Nogao Lahai Huya district along kidamtang hithi ruyang bom corona positive kelong pona phai kangdang birta state sarkar hin pen pangthek ponlo News report Karbiang Long life Lakhain ko rapho ni lip constituency ka parlo nokbe hansia rong amekar wo pho hansia phan sarkar pen kikim pi PMAYG ahem kapatang pi perera jok prabjin pen kikim kapatang pon bek ja phan thikadar JE la pen video atuma phan kachuningri sarkar pen kiduk ke la arala tuma phan ki pipon PMAYG ahem arona teng pen kikim patang pipon rote mepik la pen alondo pikanlo bonta Karbiang Long arlo prek jam aplok alongta ke ongdum kiduk ke la arara tuma phan ke kikim kapatang PPC aphai ke ong laso ang thek lake nili block kaparlo nokbe hansia rong amekar wopong hansia phanta sarkar atum pen kiduke lak par piga job kai dingpi ke doke thaklong pa me kaji aphan pura PMAYG ahem kikim pi ponji aphan panom pi ponlo bonta JE pen video atum ke lang kapang ke du be ajo
hikadara bang kikim patang hi pederlo bangso phuthak bopong hanse ka chathan pona tengke labangso ahem comment tu se kikim nangke patang hi ponjima ku kachong hongta achulok thulawan pinbu bonta pinirni anta kikim ka patang ponji aphan thangna ra birta abelang pusi nang chathan dun lapen alang liphan kibi pon PMAYG ahem kikim ka patang hi pon bekji aphan ta achuning bil padopon PMAYG kim ke kopianing kana so ham so king 2018 19 lason lam hai solom de pining hang lot ni ning hang ma man tan ni tum ke do tha kon sik sak sum no labang ke ini cuma hin nange patang nang patang pi vek nang pu ya lo hem do thai bi aya bi non barikha chala lo hem ka barak soli nam na thek longi Koilamati pen Samson ingti Karbiang long life Pini prime time abirta ke lapuan si kantonik lo